detalj. Jer ste se jako potrudili jučer svi da objavite nešto iz jednog izvora, a nitko od vas nije bio prisutan, jer vi se obično pojavljujete na sudskim raspravama kad sam ja okrivljenik, ali kad sam ja tužitelj, privatnik kao što sam bio jučer, onda vas to ne interesira. Ali to je već problem toliko puta opjevan i ocrtan da bi bilo deplasirano o njemu da razgovaramo. Prema tome, a neki su čak napravili i tako da su rekli da je tužitelj gospodin Jelinić, a okrivljeni Zdravko Mamić, a tužitelj je Zdravko Mamić okrivljeni. Toliko o profesionalizmu nekih od vaših listova koje vi predstavljate ili od vaših kolega. Druga stvar, znači ja sam taj koji sam tužitelj, a on je tuženik. To je faktografska istina. I druga je faktografska istina da nitko i nikakvi pravosudni policajci nisu Zdravka Mamića niti izveli iz sudnice, niti sam ja njih vidio uopće, niti ništa. Znači, na moju primjedbu je sutkinja rekla: gospodine, upozoravam vas da ne prekidate tijek rasprave, izričem vam prvu opomenu, a druga će biti ne opomena, nego vaše udaljavanje iz sudnice. Ja sam rekao, nećete vi mene udaljavati, ja ću sam sebe udaljavati i šetao mirno iz sudnice. Prema tome, to je istina. Ali ovo što vi ili netki od vas ili neki od vaših kuća što možete napraviti, pa to je dno dna morala, etike i posla kojim se vi bavite. Ja ne znam, evo, ja ovo sam spontano, ne mogu ja, to je jače od mene, ovi se moji sad vjerojatno tu se ne bivaju, zašto ja ovako jednu presicu, ali moram sam vam to ipak prije presice reći. Pa nije normalno, čovječe Bože, da na ovom stadionu čovjek ovako sa nožom drži u ruci i da niko od vas jedan riječ i jedan komentar ne napravi. To nije fair. Jel imate vi svoju djecu, imate vi svoje kćeri? Samo je jedan list i jedan novinar napisao sa gnušanjem, bilo je i takvih transparenata koji ne možemo taj tekst objaviti. Tekst o mojim malodobnim kćerima. Nijedan komentar niste napisali o tome. Svi imate djecu, svi imate kćeri i vi ste nečije kćeri i nečiji sinovi. I opet ćete reći, eskapade Mamića, ovo, ono i ne znam što su ne. Pa dobro, sam normalan čovječe Boži pored dobrog dijela vas. I dobro je uopće normalno i zdravo društvo pored jednog dijela vas. Stalno govorimo o dijelu. Kao što vi hoćete napraviti. Vi hoćete jedan opet dio. Prisutni se izuzimaju, neki se izuzimaju. Je li istina da GFK institut objavljuje istraživanja svaka 3 mjeseca i da je Dinamo ima 1.650.000 navijača koji se izjašnjavaju kao Dinamovi navijači? Je li to istina? Jesam to ja objavio, jeste to vi objavili ili je to GFK institut istraživanja napravio, a vi objavili? Pa je li istina da ovdje nije bilo više od 400 ljudi? Pa koliko je to 0,0 promila? A ja se ne odričem niti njih. Ne njih, nego niti jednoga od njih. Nikad se nisam odricao. Svojih Hrvata, niti svojih navijača. Ali svakoga treba staviti na mjesto koje mu pripada. A gledam Hrvatsku nacionalnu televiziju koju vi svi plaćate i ja plaćam, koja ima 1 milijardu kuna u startu od naših pretplata, u nedjelju prvih 5 minuta, a u tom momentu je bilo 20 ljudi, jer do 5 sati popodne ni u jednom momentu grupa ljudi ovdje nije prelazila od 20, brojku 20. Da bi kulminirala na 400 u 6 sati. Ali u redu, takvi su trendovi, to ono, ali ja sam dužan, takav sam ja. Jer kad se istina prestane protiv laži boriti,
laž će se neprestano vraćati. I ja dobro znam da je moj kraj blizu. Milom ili silom. Jer ovo mora završiti. Ovo mora završiti, ovo je nemoguća misija kako i do sad traje i Dinamo i ja. Ali ne mogu prihvatiti da je to moja Hrvatska. Gdje je taj nož, molim te? Pa koliko vam treba da donesete to? Ne mogu to vidjeti, jer Mečka danas igra pred vratima Dinama. Ali Mečka će doći i pred vrata svih nas. Pa danas ta Mečka već igra 20 dana pred vratima Večernjeg lista. Mečka igra. Tamo već sad postoje neki gubitnici. Mečka igra. Da danas u svojoj Hrvatskoj državi, u najvećoj kompaniji, što je INA, koja je u vlasništvu 50% Hrvatske države, članovi uprave koje je imenovala hrvatska vlada ne mogu sudjelovati na upravi te iste kompanije ili u radu nadzornog odbora te iste kompanije. Prijatelju, nije to problem zraka, ni Amerikanaca, ni nekih čudnih ljudi, to je problem nas, vas. Ta gospoda su nas opljačkali i doveli u ovo stanje. Ne Dinamo i Mamić. Ne Dinamo i Mamić. Ne znam više kako, na koji način, u sve moje mane koje ja imam, kako uopće izaći iz toga. Želim još jednu stvar reći. A još jednu ću na kraju reći jer se moram ispričati prvo organizatorima ovog događaja. Međutim, vrijeme tako brzo teče kao što će sutra, nadam se, iako ne vjerujem u to, ali ne mogu si ugasiti taj plamen nade da sutra moja Hrvatska neće gorjeti u paklu. I da će ta presuda našim generalima biti oslobađajuća. Je Dinamo nosioc i u onom zadnjem krugu Champions Lige. Ako se desi da Genk, koji je trenutno vodeći u belgijskom prvenstvu, Dinamo će biti starter kao nosioc u trećem krugu Champions Lige. U play-offu, da. I Dinamo danas ima koeficijent 20,224 bodova i sve što u ovoj jeseni Dinamo osvoji će biti plus. Ako osvojimo 6 bodova imat ćemo 26 bodova, ako osvojimo 10 bodova imat ćemo 30, ako osvojimo 15 imat ćemo 35. I sljedećih 5 godina će Dinamo 1.000.000% biti svake godine nosioc u play-offu za Ligu prvaka. Pa nije to kišom došlo. Nije to kišom došlo. Zašto ne objasnite građanima? Zašto su heroji? Zašto su heroji vaši? Zašto su to vaši heroji? Vidite li ovdje ruku sa nožem? Zašto? To su vaši, gospodo, heroji.